Nemam ovdje njegov mobilni telefon. A kod njega je njegov broj. Kako, koji je njegov? Možete li da broj Voja Koštunice da mi ako već vi nećete? Telefonski broj ili broj odjela, šta? Šporeta, šasije, ima li on se to prekucava gore, bilo kakvi broj. Ako imate odjela... Nemam ovdje trenutno, daći vam drugi. Ako imate broj odjela, ne bi ni to bilo loše, ne znam što će vama broj odjela u Vojislava Koštunice. Možda se on pod drugim imenom vodi po Srbiji. Pa znate, ne, u Srbiji sve mora da se zna. Pa ja evo vidim. Kod nas je sve I transparentno. kakva je sad situacija, evo da pređemo mirnije vode u Srbiji? Što se Dobro, dešava, štrajkovi? Dobro je, kao i uvek, jel? Danas su policajci na ulici malo... Kakva To je je... već folklor, jel? A dobro, što štrajkuju policajci? Kod nas radnici su na ulici, nisu u radio stanicama da vode program. Znači, gde kome mesto, molim vas. A dobro, možda je to taj vaš demokratski Ali iskorak mi ne u Crnoj radimo. Gori. Koliko sam čula, vi sad čitate knjige. A mi mijenjamo nekoga, ja vidim, vi obožavate Crnu Goru, zaista vas pozivamo, dođete, imaju ovamo ćevapi, mi dosta stvari imamo, vaših Skoro kao gore. Tako da vas pozivamo, mi ćemo vas pojeti na ćevape ili na pljeskavicu. Ili na pljeskavicu da probate da sagledate jedno ljepšo je... Koji ste vi, sad ne znam od vas trojice, vi najglasniji? Miloš Tripković. A, to je Miloš, jel? Jeste, ja vidim zaista animozitet prema Crnoj Gori, zato ste i maltretirali nesretnoga Mila Đukanovića. Zašto niste izmaltretirali onu Koviljku Milosavljević? Ko je ta? Bila je tamo. Bila je u Sad bih se zakleo da je bila tamo. Ko je Koviljka Milosavljević? žena koja je sjedila u publici, a i klimala je glavom cijelo vrijeme. Ne, bilo kog od srpskih političara. Pa ne znam kako da kažem. Natašu Mićić. Ma Sad mi je ona pala na pamet. Natašu Mićić ne mogu, pa 100 puta nikako ne mogu Natašu. A što? Potpuno ima moje sve simpatije Nataša. Pa vidi, ne smijemo da... Vi u profesiji ne smijete da imate simpatija, morate biti Imam, profesionalni. pa vi sada radnička klasa, taman. A ne možete tako. Pultom se znojila, Što ne zovnete Bogdana Plavšića, sina Biljane Plavšić? Pa vidite, nisam došla na tu ideju, ali dobro, možda vi meni nešto pomognete. Boga mi ne možemo bez oko toga piva, mi drugo skoro ništa ne znamo. Ali vidite kako predlažete, vidite kako se informisani, Evo stvarno se, znate. evo Jel to od ovih slušajmo. knjiga što čitate, ovo vijesti što vam Vi- daju knjige vi- sada, to pa su- ste, jel? Vi Prve knjige. poluđeste što Crnogorci čitaju, jer? Baš Pa vas to ne, ma nervira. ne, nego mi to fenomenalno. Ma nije no vas nešto, to vas nervira. Mi možemo da ne čitamo Pa ovako je to znate, problem. Željko Ivanović vas sada Dok smo ono vas- edukuje, pa svaka Ako je čast. problem, nećemo čitati. Dok smo vas slušali, ratovali smo. Sad smo odlučili da malo čitamo. Koga ste slušali? Vas, Koga? vas, Vas, Pa brate. tek ćete da slušate. Vas, vođu, Pa tek ćete da vođu te slušate, klopke. gospodo. Pa evo vidim da moramo. Pa ja vidim, pivari... ja vidim vi gledate tu emisiju, ne bunite se, znači. Ja prebačim kad počnete da maltretirate ovoga Mila Đukanovića. Nemojte da pričate kad navijate. On je moj za to. idol. Pa ajde sad budite Nemojte iskreni, pa molim vas, navijate ja za toga to. čovjeka volim. I Čekajte, kad vidim čekajte. da neko maltretira njega na malom ekranu ili s malog ekrana, ja moram da vam kažem, vi imate odnos ne prema Milu Đukanoviću, nego prema mojoj državi Crnoj Gori, koja je sastavni dio ove naše zajednice, znači ovo su dva... Taj manji deo da budemo precizni. Najmanji. Ali ipak ravnopravan. Nikakav. Tako je, ali ne znači manje značaj. Taj naravno. nikakav I dio. kad vi njega meni maltretirate, ja jednostavno moram da osjećam da vi mržnju prenosite, ne mržnju, izvinjavam se, nego kao neku Vi u hegemoniju. Crnoj Gori morate da obožavate Milo Đukanovića. Mora. A što mu fali? Mora. Morate. Što mu fali? Jel to ustavom rešeno? Ima pare, zgodan je, dobro govori, što mu fali? Ima dobra Ništa, ja ne kažem da njemu fali. Naprotiv. Što ga maltretirate? Ne. Mi se sve nadamo kao da će da mu dozlogarodi tu u Crnoj Gori, jel? Pa možda dođe kod nas na političku scenu, ništa mi ne bi imali protiv. Šutra je gore. Eto. A nije mi jasna jedna stvar. Koliko se priča o Crnoj Gori i Milo Đukanović Srbija? Što je sa Kosovom? Mislite li vi rješavati taj Ajde, problem? manjte se dalje, ajmo dalje. Idemo dalje. Dobro, ništa Sad onda. ću ovo Evo. pitam idemo Kosovo, dalje. Ne znate ni da je Kosovo, vi ćete sad Kako ne znamo, raspravljati da se govori o Kosovu. dolje, Ajde, ona mu dolje desno. Ona mu dolje desno, ispod Vranja dolje. Idemo dalje, pardon. Što ćemo sa vojvođanskim Mađarima? Šta vi imate protiv vojvođanskih Mađara? Ništa, nego pitamo, hoće Da vi ljudi znate o samostalno. Mađarima? Da li će oni dobiti autonomiju? Nego šta? Aha. Vi će da dobije autonomiju u Srbiji, kogod zatraži ima da dobije autonomiju. Možemo li mi dobiti gore u Vi ne Srbiji? možete i. Mada se ovdje priprema ozbiljna grupacija Crnogoraca u Beogradu traži autonomiju.
Ozbiljno? Ozbiljno kažem. A to su elitni Crnogorci gore. Pa To su ovi koji su sve knjige već pročitali za razliku od nas. Pa vam sada šalju dole na kioscima da im vi Pa eto, vidite da vam kažem... Da ste vi čitali od ovih Ja nisam još ništa, ali... Jel vi čekate kao stranca, ko moji kolegi? Ne, da prikupimo to, da prikupimo ih sve odjednom i za jedno 15 dana ćemo ih sve pročitati. Sve ćemo to završiti. Izbucati. Sad samo prelistavamo da vidimo Ja čemu se pravo radi. da vam kažem, ne znam ni ko su pola tih ljudi koje oni tamo daju. Ja uopće ne sumnjam da vi ne znate. Bolje bi bilo da su malo dali Bečkovića ili neke takve, recimo Njegoša nema. Ja ne znam, slažete li se vi sad malo ozbiljno da progovorimo, daju mi nekakvoga Volgakora, ne znam kako se zove, ili... Česera. Bulgakova, svejedno, to su neki... Jevrema Brkovića da puste i da čitate. Što, hoćete li njega da se pušti? Samo Jevrema. Pa dobro. Jevrema, lepo, Pušti nešto od Jevrema, Zonja. Ako vi sada kažete 3 Jevremove knjige, ja vam odavde pošaljem šleper... Hoćete li ja da vam kažem jednu za koju vi ne znate? Ja sigurno ne Evo, znam. ja ću početi, a vi završite. A ne Ja znate? sigurno ne znam, gospodine, razumete, to nama nije štio obavezno. Nemojte se faliti. Ja se ne hvalim, ja vas Vi se pitam. falite, evo vidim da se falite. Vi ne vidite, vi možete samo da čujete. Ja vidim, vjerujte mi, kroz ovu žicu više ne no što možete, mislite. gospodine. Vidim, noćas oči su mi se otvorile što nisu u pivaru za 20 godina. Noćas sam progleda... razgovor sa nekim iz Beograda. Noćas sam progleda, vidite... Uvek vršimo tu misiju emancipacije Vršite vi razne stvari. Uvek. Vršite razne stvari, da ne rečem, ali za neke je potrebno nekakvih papira ili... Može se... Ajde, idemo dalje. Može se, Boga Ajmo mi to dalje, i na rukom drugu učiniti. temu, gospode, izvolite. Može si rukom učiniti. Može si rukom čovjek počistiti. Nego idemo dalje. druga Mi ovamo tema, kršimo važi. ponekad. Dobro. Recite mi, kad vam dođu političari, recimo neki koji vam nije simpatičan, ili koji vam je simpatičan, pa vi uzmite kojega hoćete, Dobro. i onda se promijeni to tokom emisije. Znači, neko prema kome ste imali predrasudu, Tako je. i onda vidite da to i nije baš tako, i onda vi počnete u sred emisije da mijenjate stav, mišljenje, ne vičete na njega kao na nas na čast. Tako je. I kako to? Kako to normalno? Kako to? Neprirodno. Pa kako to nije prirodno? Eto, evo, kao što vi ste počeli ovu emisiju sa mnom, ko zna iz kojih razloga, i onda na kraju emisije će biti Lijepo. oduševljenje, Biće baš sjajno. simpatije, bože kakva divna Ne, žena, sad ću da hvala vam što kažem. se javila, jel tako? Sad ću da vam kažem. Šta tu nije legitimno? Mi od početka vas simpatišemo. Čak ste mi sad draži nego ikad. O, što Ja, je ozbiljno. više kleveta i laži, i on nam je mili draži, jel? Ako se šalim, evo, možda pivari ne umiju da osjećanja izgovaraju i iskazuju na neki pravi način, ali eto koliko kroz to pivo može čovjek sagledat ovu stvarnost. Ja vam kažem, zaista ste mi draži nego kad sam vas gledao na onu emisiju. I neka ste malo hegemonista, nije nikakav problem. Crna Gora, Malo. neka ste malo, djeljite slobodno po nama. Ima ovdje ovih dosta ljudi koji vas obožavaju, ali meni ste dragi. Fino, dobro, milo mi je to. Hoćemo li dalje? To je sve u redu, legitimno, potpuno, neko mi se dopadne. Volim kad su duhovici, pretpostavljam i vi to volite. A mi ne znamo, mi Ne umijemo da procijenimo. Mi bismo možda i voljeli, ali ne umijemo da procijenimo ko je duhovit, a ko nije. Pa nemojte sada, pa svi govore o vama kao momcima koji su duhoviti, koji prepoznaju. To sigurno ti... To se šali. To se šali, A ono. nije, milo vam je to kad čujete. Milovanje. Dobro. A ko smo mi u stvari? Ko ste vi? Kako, o kojim momcima govore? Pa to su fantomi sa Cetinja, tako vas zovu. A to smo mi, to ste vi. mi smo pivari, ja ću to da vam kažem. A zašto, Sve bi vam dobro da ne bih zaboravio, kada bi zašto... vam došao Milo, jel da? Ne možemo Milo puštiti. Šalimo se vi. Ne možemo doći do Rima. Slobodno ga maltretirajte, šalimo se, ali maltretirajte te Dobro, vas. ajmo dalje. Ajde. Neće. Recite mi, što nas ne zovete u emisiju, da nas malo, da nas naučite red. Moramo prvo da se upoznamo, znači. Evo smo prvo se da vidimo upoznali. koliko ste televizični, zato što nije isto slušati vaš glas i gledati vas na ekranu. Moramo li sad da izgledamo ka Tomovi Kruzovi? Ne mora, pa ne Moramo li se pojavili? Kao Batić da izgledamo se. Pa možda, znate, ne morate se pojaviti. Onda nas slobodno zovite. Slike ćemo neke poslati. Nešto da vidimo, malo da radimo. Goli dopas sa šekirom. Pa ćemo da pregovaramo. Hoćemo tako? Aj tako da pregovaramo. Dobro, gospođica Olivera, zaista nam je bilo izuzetno zadovoljstvo. Ne znam kako je vama pao ovaj razgovor, ali mi smo zaista uživali. I moramo da vam se zahvalimo što ste odvojili vremena za nas skromne pivare i da vam kažemo... Baš mi je drago, pošto vidim baš vas je lako zadovoljiti. Pa Boga mi, nije teško, nije teško. Nije, vidiš. Ovo je 20 minuta, je tako?
Ja više ne mogu. Ja bih mogao još 20 ovako. Ja bi mogao popiti još jedno 2 čaše i dosta bi mi bilo. Baš mi je milo bilo čuti vas. Eto, i vi Mila Pa sa pominjete. srećom s anđelima vi nastavite u istom ritmu. Nemojte nam se što ljutiti i Bitno je da je mirno. Puno vam sreće, samo da kakvih komplikata ne. I to je sastavni deo našeg Svakako života. ćemo i mi dolje i vi gore pod onu ploču Svi jedan ćemo dan. jedan dan pod onu ploču, pa je bolje da se volimo, no da ćakulamo na ovaj način. I nemojte sad naredne 2-3 emisije nikoga iz Crne Gore zvati jer teško njemu. Eto govore. Hvala vam puno. Hvala vama. Prijatno. Pozdrav. Ćao.